Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Мен бүгүн кайрадан Баткен шаарындагы мал базарга келдим, туугандар. Бүгүн күнгө ишемби 2022 жылдын 12 марты. Сиздер бул чыгарышта бүгүнкү күнгө карата алынган баалар менен таанышасыздар. Биринчи сизерге бул чыгарышта кой эчкилерди гана көрсөтөм, андан кийин экинчи чыгарышыбызда сиздер уйларды, букаларды көрө аласыздар. Андыктан акырына чейин көрүп, лайк басып, комментарий жазып колдоп туруңуздар. Биз лайк, комментарийге сиздердин колдооңуздарга муктажбыз. Мына ушул Баткен шаарындагы борборлук мал базары. Биринчи эле мына ушул жерден баштайлычы. Assalamu alaikum. Канчаны мал ака? 2500 var. Экөөсү? Eko. Солук эмне булар? Жок, пычма. Пычма булар. Пычма. Мына сиздер көрүп турган пычма койлор 25500 экөөсү. Караңыздар. Канча болду ака? Bozor 10800 kıldı. Бул койбу? 10800 кылды, Бар кичине бар, бербей турасыздар. Жакшы. Мына сиздер көрүп турган койду 10800 сом болду. Караңыздар. Жакшы эле кой. Союшка боло турган койлор да. Так, бир четтен сурап кете беребиз. Saatten de kırayım. Мына койлор. О, канчадан болтот? Ecesi bölük menimiz. Эси бөлөкпү? Жакшы мына. Мына козун сурап коелучу туугандар, мына ушу козуну сиздер көрүп турган. Козу канча болду? 6300. Мына сиздер көрүп турган козу 6300 сом. Канча болду ака сизге? Кайсы экөө? Мына ушул экөөбү? Канчадан сурап атасыз? 13 boldu aşağısı. 13. Кошкору барбы же ургачы экөө тең? Ургач, Мына эки кой 13000ден дейт туугандар. Караңыздар. Жакшы эле. Эми мал көп. Ошон үчүн кээ бирине эсин сурап туруп гана билбесек, кошкор кой экенин. Так, мына эчкилер сурап коечу. Мына эчки туугандар. Эчки канчадан канчага чейин болот экен? Eski 3,5'dan 8'e çeyin. Serkeleriңiz barбы? Serkelerine aralaş. 3,5 8.000 чейин, Чабарман YouTube каналы. Çabarman? Ооба. Мына урматтуу көрүүчүлөр, эчки ала турамысыңыздар, серке ала турамысыңыздар, мына сиздер көрүп турган 3,5 8.000 сомго чейин экен туугандар, караңыздар. Улактарды 3,5 алса болот. Ал эми жакшы эт бере турган эчкилерди 8.000 алсаңыздар болот туугандар. Келиңиздер өтүп кетели. Мына кимден болду экен мына кошкор? Сизден эмеспи? Канча сурап атып билбедиңизби? Жакшы кошкор экен, бирок эси жок экен да. Канча сурап атасыз таксыр? 10.000, Мына кой 10.000 сом. Базар 10.000 кылды. Өзүңүз айтыңыз, кыла элексиз. Assalamu alaikum. Канчта? 4 да? Канчадан болтот? Bolboy ele. Пычма барбы же жумадыгы Urgaç. Пычма ургач. Канчадан сурап атасың? 8,500. Бул 8,5 8,500. Nark 13.000 kamı var. Мына 8,5 бул 13.000 кем бар, kamı var. Наркы 8.000. Bul 15.000 kamı var. Булар 15, экөө 15.000, Yok, Мол 15.000, 15.000, бул 8.000, бул 13.000, бул 8,5, kamı var. Кем бар. Базар кыла элек, Bozorda жаңгыр башталып калды го. Жаңгыр болду, Содаңыз берсин. Так, но козулар менен да сурап коелу. Assalamu alaikum, кандайсыз? Жакшысызбы? Козулар менен канчадан болду, кем көчүп коек? Сода болду. Канча сурап атасыз, айтыңчы?
Bir bizim körükçülerge dagın bilip Soda koysun. olgandaga çötkül aytып soda oldu. Aytıp koyalım hem bazar boğasından. Magazin sen aslında aytın anan kelette klientler. 16 ming berme aşı egiz balasın bunaqa egiz balasın ekte. Ne ol koy yegiz kozusu menen ha? Urgaç koz. Kozları ırgaçı eki öten. 16 min deydi. Eki ırgaçı kozusu menen noşul sürgöp turan koydu 16 mingde surap atan. Yegiz kozlarından eken. Жақсы bağa koydu. Так. Бүгін 12 mart туғандарым. Бұна шу бүгінгі қарата bağlar. Көпчілігі комментарийде мал базары тартып қойыс бұ дегеннен бүгін келдік. Салам алейкум, қандайсыз? Жақсы бе? Ұрғачы бе? Пұчма екі, қаншадан сұрап тұрсыз? 28-ге алдыңыз бе екіні? Жақсы алыпсыз, Нашы екі пұчма қойды қараңыздар. 28 мыңға алып тұрыр, шыл екі өсін. Жақсы oldu. Қанша сұрап тұрсыз қозларға? 8,5 mingga berib berdim. 8,5 mingga berib berdingiz, ha? Qo'chqor. Qo'chqor, ha? No, Qo'chqor 8,5 ming. Berasın be. Yo'g'a bor. Qancha var? Yorgun bor, tamam. Qanchaga so'radingiz? Ben 11 ming bereyim de. 11 ming. Qo'chqor mu, Urg'ach mi? Urg'achi. Urg'ach, 11 mingga so'rayotadi. Bermay turasiz. Bermay turadi. Bu kısır mı? Kaç puanı mesela? Bana tashagan o. Bol tashayda kirgizib qo'ydim da. 11 mingga so'raqlab bermay turadi. Hozir qo'chqorlar ko'rak, dadilda yaxshi qo'chqorlar bo'lsa hozir sirayib bo'lasiz. Ya assalomu alaykum. Qanday qo'chqorlaringiz bormi? Mana qo'shqor bo'lsin. Qana, qancha so'rayotasiz shuga? Bu urg'achi, bu urg'achi, bu qo'chqor. Qo'chqoringiz qancha Cho'z oldu? ekordi. Ekon aldım hozir. Qancha oldingiz? Sir bo'lsa. No, qo'chqor. 5800 oldim. Eko'si-ku. Nosi urg'achi, bunisi qo'chqor, ha? Eko 25800 bo'ldi, ha? 25800. Ular jash ekan, tish chiqaraq bu. Qo'zi. Qo'zi ekan, ha? Ikki tish bo'ldi. Ikki tish bo'ldi. Non qaranglar. Eko 28 mingga. 25800. 25800, ha? Yaxshi oldu. Qancha so'radingiz? 15 liradan beri pichmağa. Pichmaga 15 ming so'radingiz moga. Yaka Qo'chqorga 20 liradan kam var. Qo'chqoringiz 20 ming so'm, ha? Nosi qo'chqor. O pichma 15 ming, o 20 ming, ha? Bolalar shunday tuğanlar. Ko'rdingizlar qo'ylarni. Yaxshilar, arzon ellar tuğanlar. Hozir momentda qo'y olib boqsanglar bo'ladi. Soy ishga izlayotganlar, to'yga izlayotganlar hozir kesinlikle bo'ladi. Tamam, qo'zlarni soch. Ya assalomu alaykum. Ava qandaysiz? Keng qo'lda bering, ko'rsh. Qo'zlar men qancha oldu? Bozor bo'ldi ekan. Qancha so'rayotasiz aytingchi? Ekoga 20 so'radim. Biriga 13 biriga 12. Biriga 13, biriga 12. Hozirlar keldi. Eko 25 ming, ha? Qo'zlar erkak urg'achi. Urg'achi. Och qo'zlar. Noshi eki ko'rib turasizlar, eki qo'zisi bilan no eki qo'ydi, ekoni 25 ming so'radi. Birisi 13, birisi 12 ming. Yaxshi, bozorni bersin. Daha so'rab qo'yaylik, qo'zlar bilan so'rayveraylik ko'proq. Ya, assalomu alaykum. Qaysi sizniki oldi? Qo'zlar bilanmi? Qancha so'rayotasiz? No qancha oldi no qo'zisi bilan? 12-13 ming so'rayotasiz. Bozor qildimi? Em qilata, mana em jamg'ur to'xtada. Sana birosiga bozor qildi, sen jamg'ur to'xtasini anlaydi. Yaxshi. Tak. Assalomu alaykum. Qancha so'radingiz aytingchi? 14. Eko kimisi 14? O'zi. Bu pichma urg'achi. Urg'achi, qisir ekan, 14 ming so'radingiz shu, ha? Buga qancha so'radingiz buga? 10 ming, ha? Yaxshi. 10 ming, 14 ming. Yaxshi so'radingiz. Daha bile konuşsam koyalım. Kozlar qanchadan bo'ladi? Bardık sizniki? Sizdeki bular. Sizdeki? Qanchadan qildingiz? 6 ming. Bardık kozlarga? Yo'q, 3 o'yin olasiz. 3 o'yin olasiz. 6 mingdan be? 6 mingdan. Qaysini so'radingiz? Ikki qora bir qizi. 600 da buna. 6100 ga chiqdi buna. Bo'ldi. Kozlar 6000, 6,5 minggacha kozların bası shunday.
Бүгінгі күнге қарата урматтуу көрүүчүлөр 12 мартка қарата кой жана козулардын ечкилерин баасы мына ошо сиздер көрдүңүздөр. Дал ушундай бүгүнкү күнгө карата. Мен жыйынтыктайм сиздер биздин кийинки чыгарылыштан бүгүнкү базардагы уй жана букалардын бааларını bilsеңиздер болот. Görüşкөнчө.